thy is the kingdom, the power, forever. Hallelujah again. For is the victor, power, and the glory forever. Hallelujah. For Sibonga. Ngena uthatha iBhayibheli yakho masinyane. Lekele lapha kulama ember. Zenzo chapter 28 verse number 1 to 6. Simukela bonke abasibukele right now on our page, the House of Praise. Please share. I also invite everyone mhla 16 May 2025 lapha eThekwani North esicelula combine wall the night of destroying evil spirit and witchcraft. Elithi iBhayibheli ku 2 King chapter 9:22 Jehu utenge kuthula na. Athi Jehu ngaba kanjani nekuthula ngenxa yebuthakathi benyoko Jezebel. Nangethi Thixo tenyoko. Kule night prayer I'm inviting everyone siyobo sisho njalo. Sisutawuba kanjani nekuthula kunabathakathi. Kule night prayer ngimema bonke abantu nawo lonkhona la isontweni lungisa transport lapha eThekwani North. Kulesihlanu lesiya kuwo mhla ka 16 May. Na ufika lapho ubhalise ne 1-on-1 nakuyodzabuka kusa sitoyivala sibone abantu 1-on-1. Woza kule night prayer ngimema bonke abantu elikaze ePinari kaBhokweni eDrobheni eMathafeni. Ngimema bonke abantu eMsholozi lapha kule night of fighting evil spirit, destroying and spirit of witchcraft. Wena ongilalelo nje udosa nzima bayakuloya lapha emsebenzini. Wena ongibukele ayikho indzawo lede bathakathi. Bakuloya noma uhlala eSentini, bakuloya noma uhlala eDrobheni. Bayakulwisa kulesikhundla, woza kule night prayer. Siyobe silwa nema evil spirit nabathakathi. Elithi iBhayibheli bathakathi sibobabulala. Siyobe sibabulala on the spiritual realm. Bese bona bafa physical. God bless you. Tshela lomunye atshele lomunye. 16 May Thekwani North sicela ulwathi combined school hall, night of destroying evil spirit and destroying spirit of witchcraft. Zenzo 28 verse number 1. Bese siyakhuleka siya emakhaya. Prepare your prayer request. This is a special Sunday of fire. We welcome you in the name of Jesus. Funza mvanami egameni lika Jesu. Imisebenzi yabapostoli chapter 28 verse number 1. Yes. Sathi sesisinzile sonke. Sesisesichingini.
Satfola ukuthi lesiqhingi kuthiwa kuseMalta. Bantu bakulesiqhingi baba nemusa lomkhulu kithi. Lase liqale kuna. Ngako kwase kumakhata. Base basibasela umlilo sotha. Paula wasabutela tingunyana. Wathi asatibasa. Waqhamuka inyoka. Ixoshwa kushisa. Yaluma Paula. Yaze yanamathela yalenga esandleni sakhe. Lesive saseMalta sathi nasibona lenyoka inamathele esandleni saPaula. Samsola sathi, lo muntu ngumthakathi. Noma asaphunyulile elwandle uNkulunkulu wekujezisa. Lo ngudike akamvumeli ukuthi aphile. Paula wamane wayithithithela emlilweni nje lenyoka. Angakalimali indzawo. Babeloko babheke ukuthi bambone avuvuka noma bambone ashayeka phansi afa. Kodwa emva kokuba sebabheke kwaze kwaba isikhathi lesithe. Babona kungendeki lutho kuPaula. Bajikisa ingqondo tabo bathi lo muntu uNkulunkulu. Bajikisa ingqondo tabo bathi lo muntu uNkulunkulu. Baba busisa funza kwesi lakho namhlanje in the name of Jesus. Libandla lithi amen. Lasifunza khona masinyane. Sithola umpostoli Paula uwelela ngesheya eMalta. Nakawelela ngesheya eMalta. Uthola abantu balapha eMalta bayothela beva amakhada. Uqhamuka Paula. Nawufunza chapter 27 babe emanzini baphakathi emkunjini. Baningi kunempi emasotsha emaRoma afuna kubabulala. Lo mkhumbi labakuwo bafaswa bafuna ukubhidlita. Basaselapho kwafika ingilosi in the middle of the night yathi Paula batshele bangasabi noma ngabe lo mkhumbi ungabhidlika keja angeke nife. Noma ngabe lo mkhumbi utawubhidlika keja angeke nife. Na umlayeto hiloyo naloyo makabambelele tikweliplanga lakhe. Hiloyo naloyo lo mkhumbi na ubhidlika akathathe liplanga abambelele kulo anganyakati angeke afe. Chaza kuthini lokho? Nginothi nami noma ngabe uhlaselwa yini na utawubambelela kuJesus Christ of Nazareth, the same yesterday today and forever. Utawuwelela ngaphesheya. Wathi ngimemetele kuthi noma ngabe yini ehlasela wena 2025, fear not, you shall not die, you shall defeat the situation. Basi base Roma 8:28 uma ngabe simakathanga kuwe ngibani longamelana nawe. Verse number 31, ngibani longamelana nawe? Nami ngiyamemetela ngithi somandla kabe nakuwe. Nami ngiyamemetela ngithi isandla sikaNkulunkulu masibe phezu kwakho. Akekho lotawumelana nawe. Bawelela ngesheya eMalta umkhumbi ubhidlikile kumakhatha liyakhifa. Ngilasifunza khona nabawelela ngaphesheya bafika Paul bayememukela umndilo ubasiwe. Nababamukela Paul uva amakhatha baba nesineke bamhawukela bamemukela. Nasi simanga umndilo lawo thako Paula lapha uthola ubasiwe waba nekuhlakanipha. Noma ngabe sokothile wawubona ukuthi sowuyalotha wathi ayikhona angeke ngahlala ubukele ulotha. Banikati bemndilo abasanandzaba nawo keja mina kunento engifuna kuyenda lana angihambe ngiyonanza tinkuni. Lo mndilo kusuvuthe kakhulu namhlanje na kule Sunday of fire ngiyamemetela sizobasa lo mndilo. Ngiyamemetela ulandze tinkhuni takamoya sizobasa. Lithi iBhayibheli wathi nakawubasa Paula lo mndilo
washisa kakhulu wathi nawushisa kakhulu kwaba nenyoka lephumako ngizomemetela namhlanje na sizobasa lomndilo kunetinyoka letawuphuma kunabodokolosi labatawuphuma sizobasa lomndilo noma ngabe yini lebhaqile empilweni yakho sizobasa inyoka zabathakade sizophuma manje inyoka zeminyaka sizophuma manje lomndilo lengikhuluma ngawo umoya longcwele the consuming fire sizobasa angaze kuthi ngiphi inyoka lebhaqile empilweni yakho ngoba umthakathe lobhaqile empilweni yakho Apostle Paula wathi nakawubasa ngalamanye amavu egatsheni lomndilo lebenze bawubasile lenyoka beyisolo ikhona mane lomndilo bowusolo kushisa ungawuva kwajana kafika Paula wabasa lomndilo yabese lenyoka iva kushisa namhlanje nangizomemetela ngegama nangegazi lika Jesu kunetinto letawuphuma lana kunetinto letawuhamba lana angazi ukuthi ulunywe yena angazi ukuthi uhlaselwe yena kesa sizobasa sikhulume ngetilwimi sisishatarabakata zethetekeshakatara sizobasa enekonke lokubhaqile kutawuphuma by fire by force lenyoka yaphuma yathi nayiphuma yangabi nenzaba nalabaqala emndilo yaba nenzaba nalobasela umndilo ngoba lobasela umndilo nguye lonemandla anginanzaba ukuthi impilo yakhe iqalele ketha njenga apostoli esiRMs yakho sizobasa lomndilo ayikhona utawuvutha lithi iBhayibheli kubaseLevi chapter 6 verse number 12 leli altar malihlale livuthe umndilo leli altar malingacishe nami ngizomemetela li altar lakho malihlale livutha sibani sakho masihlale sivutha alamanye mavi lenkonzo ispecial uhlale uthandaza kungendeki lutho but today is a special Sunday sizobasa umndilo kuphume inyoka ene inyoka ifuna umuntu lobasa lokhwedele kakhulu kwavutha kakhulu yambamba Paula yamluma lebenze balapha bamangala bathi lo muntu lona lokhu besithi thina uphunyulile kubonkulunkulu babodika kanti nale nyoka solo yamluma balinzele ukuthi utawufa uyabona lana ngathi ukuthi ulunywe yini lento lekulumile abantu bayayade balenzele ukuthi utawufa keja iyodwa sitobasa lomndilo letinto longatifune sitofake emndilweni sitotifitsitele emndilweni lenkinga yakho loyibhalile sitoyifitsitele emndilweni lento lekulumile sitoyifitsitele emndilweni wathi Paula ningamangali umsebenzi wami lento ikishwe emndilo mayibuyele emndilweni iphumeti kwemndilo mayibuyele emndilweni mayibuyele emndilweni yonke lento loyibhalile longayifuni sizoyivuthitele emndilweni ene izosha sizoqala siyikhiphe on the spiritual realm sinawe amandla ekubhala into lengayifuni bese yanyamalala ungakunyazi kubhala kunemandla yonke into lekhona lesifunza ngayo yabhalwa phansi nawe na ubhale phansi lento longayifuni ngiyafakaza futhi ngiyakutshela njengemprofeti angeke uphinze uyibone ngisho nalonke ayibhali loyikhohliwe sisoqala kamoya sishise subase lomndilo kunetinyoka letawuphuma nathi phuma sithi bisela kwemndilo ake sothi fire shout 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 fire titawuphuma letinyoka manje abantu abona batawuphalaza abanye kuyophuma tichithwa kunini lento ihlupha lamtimbeni wakho solihlede kecha namhlanje nasitobasa lomndilo Ephesians chapter 3 verse number 20 mntwana wawuvuthitele emndilweni bathi lo muntu lona ngumthakathi lo muntu lona wayile nyoka ilume yena bachinje mavi bakhuluma kecha balinzele ukuthi tambulala balinzele ukuthi awuvuvuka wayivithitele emndilweni
namhlanje noma ngabe ngiphi inkinga njengoba sibhalile phansi kungako ngisithele inkinga yakho ibhale phansi lento lo ngayifuni empilweni yakho kunalento lekunyanyisa eminyaka njengoba uyibhalile lapha phansi sizoyifaka emndilweni uma ngabe yafakwa ngumuntu nakusha le prayer request lento nathi kwemnikati iyasha uma ngabe ibhaqela emtimbeni nasenza physical khona lokutawendeka kulena ndawo. Ephesians chapter 3 verse number 20. I want to close quickly. Kuba seFesu chapter 3 verse number 20. Yes. Kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu. Kuye lonemandla ekwenta lokukhulu konke. Lesikucelako noma lesicabangako. Kuye lonemandla ekwenta lesikucelako noma lesicabangako. Ngekwemandla lasebenta kithi. Ketha lamandla asebenta kithi. Akube ludvumo ebandleni nakuKristu Jesu. Etitukulaneni tonke. Sizomemetela into yodwa ngiyabonga mntwanami. Kuye lonemandla ekwenta konke. Lesikudingako nalesicabangako. Ketha ngekwemandla lasebenta kithi. Beka khona mfundisi imiziyako lasemathulungu batshela. Somandla unemandla ekusentela noma ngabe yini lesicabangako. Nalesi ngayicelanga. Ora lamandla asebenta kithi. Mara nguye lonemandla ekusentela. Mara lamandla asebenta kithi. Ngalamanye mavi lento kufuna kukhulume wena itabese iyenteka. Kungako Job 22 verse number 28 ithi konke lokunqumile ukuthi kwenteke kutawenteka. Ngiyathandaza lento loyinqumile wayibhala kuthi awusayifuni vele angeke uphinze uyibone. Kwathi angimemetele njengoNkulunkulu nakatshela Mose kuthi lamaGibhite lowabonako ngeke uphinze wabone. Lento loyibhalile I decree and I declare angeke uphinze uyibone sizoyishukta kwemntilo iyosha siyakudivorce nayo. James chapter 5:17 mntwana wami sitothandasa eka Jakobe athi Romans 8 verse number 28. The Bible says we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. It was the fire that they find comfort. The fire had a purpose. The fire had to be fed. The fire brought out the snake, brought out the serpent. Ngalamanye mava lenyoka bekusolo ikhona manje beyingeva kushisa. Kutho umpostoli Paula wanela kubasa bese yaphuma. Nayiphuma yaluma yena. Na into lokufuna ibanga. Kungako njengoba ngikhipha amademoni kangaka enkomazi ngisiza abantu. Umuntu lohlaseleka kakhulu is me not you. Because I am a threat to kwesigodlo sebumnyama. Njengoba le inyoka sizophuma. Ungawari noma tingakuluma. Tikhishwe emndilo. Tibisele kuphi? Emndilweni. Funza mntwana. Jacob chapter 5 verse number 17. Jacob 5 verse number 17. Yes. Elijah labe ngumuntu afana nathi. Elia bekafana nami nawe. I'm about to pray. Wakhuleka ngekunxusa kuthi lingani. Wakhuleka kuthi lingani. Langedelana emhlabeni iminyaka lemithathu. Azange la ngalamanye mavi sinemandla ekuthandaza into lesingayifuni ingabi khona. Nangithi bhala phansi into longayifuni. I know the power of writing. Uma ngabe Elia imvula bengayifuni ngalelo season. Bekangumuntu afana nami nawe. Ketha wathandaza yangani.
Kunemuntu mfundisi Mziyako lo kwamisa imvula ngiJoshua chapter 10. Bekunembi lebenza abhekane naye walibona kuseliyoshona. Wakhomanda wathi wena langa mani ngisafuna ukudila netithatama. Lilanga lema lamkhomanda lamlalela wala netitha wathi chetha. Bese siBhayibheli ku 2 Samuel chapter 3 verse number 1. Lakhathi uNkulunkulu aphakamisa Davide. Tithatha Sawula betiphelelwa ngemandla. Nami ngiyamemetela ngithi tithatha takho matiphelelwe ngemandla. Simakathe nakaphakamisa wena bona baphelelwa ngemandla. Nakaphakamisa wena bona mabaphelelwe ngamandla. Nalethi inkinga takho matiphelelwe ngamandla. Let us stand with our feet. Just hold your prayer request. Ungibambele mntwana Mark 11 verse number 20. Uyibamba ngesandla sakho. Sithi oh believed it. Papa and worship. Ela usabambele prayer request yakho lale nawo amavi Mark 11 chapter 20 wehle mbona mungcinele verse number 23 Mark 11 verse number 20. tawugcina ku 24. Ekuseni nasebabuyela emuva basibona lesihlahla semkhiwa sesoma ngisho netimpanze taso. Yes. Petro wayikhumbula indzaba yangayitolo. Petro remembered what happened yesterday. Remember la uJesu bekahamba funa tithelo. Angatitholi kulesihlahla wafika wathi wena sihlahla bewithathi. Wakhuluma wakhomanda sihlahla soma sebayabuya. They reminded Jesus. You remember what you have said yesterday? Nas lesihlahla sesomile just with talking. What kind of a power that commanded tree some same time. And we have that authority to command a thing. Bese yendeka. The problem thina emakholwa siyathi nyasa. We undermine our authority and power. Hey, sinamanye amandla babe makhushla sabisako. Mane asina faith. And then they were shocked ukuthi lesihlahla some kanjani. Ufela wathi Jesu wena sihlahla yoma. One time. Babe mathini we need to command ngomazi simemete silatu when at prayer sithi sicommanda bonke bathakatha bedela isonto netigubhu tabo. Sila basuke netigcini bagibele timoto bafike batoti lahla la siyakhomanda. Sikhomande la kune CV yakho khona we command. Never undermine yourself. Ufike kuleli zima lenkhani yefaith. Uma ngabe uJesu asiniketela amandla, why sithi nyase? Sithelele bo cancer, bo arthritis. Bantu bahambe ngema crutches sinemandla langaka. Ayikona. Lento loyibhalile engosi yami. Ungakunyasi. Itawendeka. Kubeka mntwana. Don't delay me, ungabokwesha. Isikhathi sami sambili. 2:10 now. Phones. So uma ngabe lesihlahla soma, what about us? Uma ngabe Eliya, siBhayibheli bekangumuntu afana nathi. What about us? Ayisingadibambelele. We have that power.
Funza mfana masinya. Petro wayikhumbula indzaba yangayitolo. Yes. Wase uthi, mfundisi, buka lesasihlahla losicalekise itolo sesomile. Buka lesa sihlahla losiqalekisa itolo. Uyabona la sithi okuqalekisa konke lokungakufuni. To curse every problem. Njengoba siyofaka lapha shisi, we are not playing. We are not lapho we are not playing. Lapho I don't doubt we are not playing. Ngako sports asisebenzisa information day one. Ayisito tonke tingetawenda ngubeka etandla. Use a strategy. Not everyone uJesu lambeka etandla. Kulabanye bekathi ivuleka amehlo, kulabanye uthatha lidzaka, labanye uyaphuphuza. Today into lesitele letawunqoba wena kuleti inkinga ukuthi sithi shise. What is the meaning yokushisa info? Utaphinza uyithole? Utaphinza uyibone? Kungako labafana beheist nabathatha imali bayashisa to destroy evidence. Ngoba info nawe uyishisa ngeke uphinze. Kubeka Jesu wakhuluma kubo wathi, wakhuluma kube wathi, kholwani kuNkulunkulu. ake sothi makhi kholwa makhelwane. Kholwani kubani? Uyabona inkonzo esitayenda kholwani kubani? Asam Ngiqinisile ngithi kini. ngiqinisile ngithi. Noma ngubani loya uthi kule ndzaba. Noma ngabe ngibani lo yathi kule nthaba. Cukuleka uyophotheka le elwandle. Ukuleka uyophosekelwa lo tawuthi kule nthaba uyathi inthaba. Inthaba ngileti inkinga, tinganani? Tingaka wena ula. Ngileti inkinga lo tibhalile, inthaba yetinkinga. Nangathi analyze according to your each problem kungasa. Leli gama linye lolibhale lapha nasingalihlatiya. Uthi kubangelwe yini? Ngaphela inyanga. Ngileti inthaba lo tibhale lapha. Lithi iBhayibheli na ukholwa ungathi kule nthaba hamba uyowale. Qhubeka mntana. Angangabati enhlitweni yakhe. Angangabati kuphi enhlitweni? Ake sothi makhi ungangabati makhelwane. Leti inkinga tiyanyamalala manje. Leti inkinga titosha manje. Bazalwane ngibukeni nonke ngibukeni. Vele ngiyabukeka manje ngibukeni. Lalela kunebantu ababhadala imali yekuflala moyeni abangabati. Uthi nase kuthi 12 o'clock bathathe emthanyeni. Bafase liye bathathe isibhodlela sako bentela abangabathi ukuthi bangawa. Basasamba. Kuve mvi. Yini lento abathakathi basihlule abangabati. Bathatha isithombe sakho basiyisele enilumbeni bakugwaze basihlabe basishiye. Nawuthi uyavuka ekseni lelihlabo liyakuhla abekho nawe lento labayente lapha iproblem yakho njengoba senta so nje mara kwani kwale sandisa khona wena ngisita wena uyanga so uma ngabe ungabada kuthi lokutawenteka angabada. When we lift out our hands like this, pastors will be burning upside. You will see what is going on. Lendo lo ibhalile. Noma ngabe ubhala igama lemuntu. Uthathe vela. Bengihleba njalo. Qhubeka mntwana. Kodwa akholwa ukuthi lokho lakushito ukuthi awukwendeka uyakwendelwa. Kodwa akholwa lokho lakushito sitawenda njani? Ngiyamemetela ngithi makwendeke. Ngiyamemetela lo lokubhalile makwendeke njani? Lo lokubhalile makwendeke njani? Ake sothi makwendeke Jehova. Makwendeke somandla. Fundza lokugcina. Ngakho ke ngithi kini. Ngako ngithi kini. Konke leniyakucela ngemkhuleko. Hayi babe. Kholwani ukuthi seninako. Ke phatha iprayer request. Konke leniyakucela ngemkhuleko kholwani ukuthi kwena njani? Ngicela wonke umuntu uyostudisha ku YouTube. We have Apostle Ayo Babalola.
is one of the black apostles in Africa lo wenda mlando ngabo 1930 something. Wake wathandaza edwaleni lidwala laze laba netikhala. Bathi nabathi amen bathola ukuthi iWednesday kanti baqala iFriday. Kude lo wabona ukuthi lishone njani. Ufunze emlando wakhe. Bekasebenzisa isimbi yasesikolweni ekhipha amademoni lethi inkente asebenzisa namandi. Wathandaza kulomnye emfula aguqe kona thanda funze ihistory yakhe. Akangabathi lo babe. Nakaqedza kusuka lapha bonke abantu bakulenza bokha lamande aphele emfuleni. Ngoba bekuthandaze yena. Hamba uye ku-YouTube. Ayo papa lona. Wasenyela ngafastile ensabeni kwafika inyoka yarawonda la ikuye wanganyakati. Waqhubeka wathandaza. Nakathi amen inyoka yawa yafa. Ngiyakuvela wena lo ngabatako. Phakamisa prayer request yakho sonke sime ngenyawo zethu. Ulibambe ngesandla sakho zakarayithi. Yehla mlilo. Mayiphakamise kakhulu babenhlanhla. Nawuphakamisile uvala amehlo akho. Sunday school yonke iphakame ngaphandle kwabantu labadzala labaphathekile. Yehla mlilo. Yeka sibonakalise ihlamnilo yeka oh sibona ihlamnilo ay ihlamnilo onakalise usavale amehlo ubone lo mlilo uvutha